Hello my people, we are back na waletea Nifa TV. Leo niko na Shaolin wa Kampala mzima, Uganda mzima. Vya mingi atajiongelelea. Babangu biko wapi? Ya, niko sawa. Mbele ya yote tungependa utuambie majina yako. Ya, kwa majina wananiita Shaolin Siyakufa Kalabasha. Shaolin, kimenifanya kutafute, mimi nasikia wewe ndio Shaolin wa Uganda mzima. Si kama ni kweli ama ni bongo? Ya, ile watu wanaongea, wanasifia sana lakini sio mimi mwenyewe ndani ya Uganda. Wa Shaolin tuko wengi. Okay, kitu gani kilikufanyaka juu ufanye hii kazi ya ushaolin? Ya, kitu kilifanywa ni kuwe Shaolin. Jinaonaka wa Shaolin ni watu wenye wako na busara. Mtembe yao hawagombana ovyo ovyo, wanasaidia watu. Kung fu yetu ni ya kusaidia sana watu. Okay, sasa ile kung fu yako ni ya kweli ulienda masomo ya kung fu ama tu just tu uko unavala hivi juu tu bakuone? Ya, mie niliendaka mainchi za Marekani, nikafika kapa direct kubaze ku Shaolin Temple yenyewe. Wake Shaolin Temple ulifika? Ya, Shaolin Temple nilitembea. Mimi naona ulitembea kweli. Yeah. Huko bana semaka Shaolin Temple unakuwa na masentire, wewe ulibahatika kupata sentire ngapi? Ya, mimi nilibahatika kupata sentire. Shaolin Temple inakuwa sentire 12 lakini nilipata 13. Ndio wana wanaita Shaolin Siyakufa Kalabasha. Babangu, okay, so mimi naona Shaolin Temple ba mingi wanakuwa na bubu vitu kama ni buchungu kama ni nini, bubu mnakuwa mnamaanisha nini? Ya, unaona shwa Shaolin ya kinywaji Maana Shaolin Temple wote mkutana hayalewa. Hii mara mingi tunatumia kama maji. Maji kama unaonaka soda anatembea kana na kitu cha kutia maji. Sasa hiyo Shaolin inakuwa ya kutia maji, wengine wanatumia pombe, lakini Shaolin wa kweli sio tuliingia ndani ya temple atumie pombe. Maana uliingia temple ndani ya Shaolin Temple. Tupatie masiri 2-3 ya juu ya Shaolin Temple. Vitu gani vyenye mnapendaka na vitu gani vyenye hampendaki? Ya, kitu cha kwanza kia Shaolin Temple atupendake fujo kama muziki mingi. Ya, kitu kia pili kia Shaolin tunapendaka ishi sana sana mumamiti, mumapori, ndio tunapendaka sana ile ya Shaolin. Okay, tunaweza penda utuoneshe lele tainchi zenu hapa tuitiki. Ya, unataka nikuoneshe kidogo ya tainchi? Kidogo tu babangu, kidogo. Mnaona Shaolin Temple huyu alisema ashatembea fasi yote na mutempa alifika. Tunapenda tuoneshe ile matainchi zake. Tuoneshe babangu. Nisogee huko basi nipige. Basi nipige, mko mnaona Shaolin Temple huyu sasa. Bata kupiga. Huyu ndio wa kwanza. Ashatembea mwinchi zote. Baba usinipige. Babangu. Mimi asante sana babangu. Wanafanyaka hivi. Babangu asante babangu. Sasa ingine ningependa nikuulize babangu, wa Shaolin Temple mnakula vitu gani? Ya, Shaolin Temple tunakula sana sana manyama za pori, matunda, mahembe, avocado, vitu ya kuleta tu afya kwa sababu kung fu inaomba vitu ya afya sana sana, mavitamini. Okay, sawa. Sasa hii social media zako zote tungependa uziambie juu watu wakutafute, wakufollow vya vile. Ya, kuhusu watu wa social media, ukiingia kwenye TikTok unaweza andika Super Shaolin Siyakufa. Unaingia kwenye YouTube unaandika Super Shaolin Siyakufa. Ya, kisa amesema mnifollow na tunaomba kabisa mtufollow. Asante. Asante. Leo tulikuwa na Nifa TV. Leo tulikuwa na Shaolin Temple. Njoo hapa. Asante babangu. Asante pia. Sawa.